Ugo chamo kwa barayikuru Gusii na wikirania magenderero nengana bono ya iruo koboko na gatia barayikuru Sorogongo rwa Gusii nigo batebire buna inigangera chiko bakonya aya nigarokane kerekere chiskuru aho kigendrete kwigurwa Asorongo rwa Gusii anasokwa gachwa ebirgo kobekwa chiskuru echo omurikyo ito Ndemo Steven noroboti rwa senchira iyobwikirano Chinsase chia siasa nigo chia mesa kiandagia iko miasegeti kiege tonto abwa sabarai au baikira naso moyogoyo abara muno muwaziri w'obulendi bwaime Fred Matiang'I omuwaziri w'ekisemi George Magoha abachumbe Silvana Sosoro Simbarati Richard Onyonka n'abana siasa bandi abube yakerekoko gwetera chinkwana chiabo tije gukora magana mange ndo muororo bantu bari mu batengo matusuru takonya kokarasa Matiang'I yoro ndo karasa dega usoro ngo tenenega iyo ababa taito gutwaga gutubanga batai baratiga undi tacaga gutubanga tafadhali usibara baki iga abagirango batu umujumbe n'usuru tari onde naende inche omingo magara mayugwa koriginde kerokyo bugabana bwa Kisii County ndali komokia egia kabere onda se wilbaro ereiga tote abangane kubori umuchanga tata basenie naendo monena gochara tubange gasiya basasa Nigo mujumbe odagoreti note Simbarati gakuboterana na Richard Onyonka bagendererie ganga yabo yo kurigyo bugabana nobo senator ime county ya Kisii asobo chori bole mutu and bono mpebe osoro no mwana mintomo ke wane kirongura musuna ya tigago komisbihave ko barum ne rere kambina ya nen entangan mwana umuya nteto tebaiga intuna bagusi mutugaiga omuntu gweka urato direction director which no mheshimiwa Fred Matiang'I no mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya ambaye ni Uhuru Muigai Kenyatta mheshimiwa mingo magara ti ankolera na inumbo kwa samole bona ina maso ni muraliyo mugabana amo igomotobwe ndari basaria Nonyeigo nigo mosike Fred Matiang'I atumekaribagerio kubareta mwabarayiko rwa ase bunge ya South Mogirango abwa saru enkwana ya bene asomo jumbe Silvanas Osoro ikiri mukora ramana gazi yazo mukora nama zikito nyara kora muntu rikiara ngiro mukori mirongo ya serikali ende kabere awona uzoro no mano mintomo ke inje kumubundiza none ngoro tunagore kabia public life so bona uzoro oni botageta banda bamuko na baruko choko beke minister interior gawata ko ko gazigigia mwete gazigo kwa unero choko ririnde ya mungu ma dekero no mano minto bese ko mwe gazindira bako bakanga na inu muri bando aya umaro minto nazo metero mwakiri ali mwara manage statement ura soma eroro rekaniti biya takora mabantu kora maboko kera bazo No nyobo chole bonene boroberi inse yemetenye 5 korubono niga barai au bagendrete wesoki abwa century ya siasa yomorembe egendrete korandigu ginko reporter getaseni kia Ndizi TV korwa skuru yege tonte kutoka imense moya tabaka ime bunge ya South Mogirango elietaliane Ndemo Steven.